Gusama no gutwita. Gusama ni igihe urusoro ruba rwakozwe no guhura kw'intangangabo n'intangangore zombi ubundi bikarika muri nyababyeyi. Iyo urusoro rwamaze kwarika muri nyababyeyi, umugore aba yamaze gusama atangiye urugendo rw'amezi 9 yo gutwita. Hari abantu batekereza ko burya uko ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye uhita usama. Oya, ibyo si byo, ni ukwibeshya cyane. Ubusanzwe umugore aba afite amahirwe angana na 22% yo gusama nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina rimwe gusa idakingiye. Kugira ngo rero intangangabo n'intangangore zibashe guhura zikora urusoro, ubusanzwe haba habanje kubaho kwitegura k'umubiri kugira ngo uzabashe kwakira urusoro. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibintu by'ibanze bibanziriza gusama mu mubiri. Kimwe mu bintu bibanziriza gusama mu mubiri, icya mbere ni ugukorwa kw'intanga. Gukorwa kw'intangangore bibaho mu gihe umuntu akiri mu nda ataravuka, ku buryo gukura kwazo bitangira mu bwangavu kugeza umugore acuze. Ku rundi ruhande, ku bagabo, intangangabo zikorwa kuva mu bugimbi kugera ubuzima burangiye cyangwa yitabye Imana. Kimwe mu bintu bibanziriza gusama mu mubiri, icya kabiri ni ugukura kw'intanga. Nyuma yo gukorwa kw'intanga hakurikiraho kuba zikura kugira ngo zibashe gukora urusoro ruzatanga umwana muzima. Intangangabo zikurira mu mirerantangangabo izwi nka epididymis, mu gihe ku rundi ruhande intangangore zikurira mu mirerantangangore izwi nka ovaries. Nyuma y'ibyo byose, iyo izi ntangangabo n'intangangore zamaze gukura neza, icyo gihe zombi ziba zishobora guhura ubundi zigakora urusoro ruzima. Kimwe mu bintu bibanziriza gusama mu mubiri, icya gatatu ni ukurekurwa kw'intangangore. Buri kwezi k'umugore mu gihe cy'imihango, imirerantanga y'abagore irekura intangangore imwe ku mukobwa cyangwa umugore uri mu gihe cyo kororoka. Kurekurwa kw'intangangore bikorwa iva mu murerantanga ijya mu miyoborantanga. Impamvu bigenda uko ni uko aba ariho intangangore n'intangangabo byombi bihurira. Kimwe mu bintu bibanziriza gusama mu mubiri, icya kane ni ugusohora cyangwa kurekurwa kw'intangangabo. Gusohora ni igikorwa cyo kurekurwa kw'amasohoro ava mu gitsina cy'umugabo. Iyo umugabo asohoye ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, amasohoro ye aba arimo intangangabo zinjira mu bwambure bw'umugore. Kimwe mu bintu bibanziriza gusama mu mubiri, icya gatanu ni imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bigira uruhare kugira ngo intangangabo zihure n'intangangore. Ibi biterwa n'uko iyo umugabo amaze gusohora, intangangabo zinjirira mu bwambure bw'umugore. Icyo gihe intangangabo zica mu nkondo y'umura zigakomeza muri nyababyeyi kugeza zigeze mu muyoborantanga, aho zihurira n'intangangore. Kimwe mu bintu bibanziriza gusama mu mubiri, icya gatandatu ni uguhura kw'intanga. Iyo intangangabo n'intangangore zihuriye mu muyoborantanga, intangangabo itangira kwinjira mu ntangangore, bityo bigakora urusoro. Urwo rusoro rukorerwa mu muyoborantanga mu gice cyitwa ampula mu mubiri. Icyo gihe iyo urusoro rumaze gukorwa, rutangira kumanuka rwerekeza muri nyababyeyi, ari naho rwarika. Nyuma y'ibyo byose, iyo umugore asamye aba agomba kwitwararika akita ku mwana uri mu nda kugeza igihe cyo kubyara, nk'uko twagiye tubigarukaho mu bindi biganiro tubategurira. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya niba bishoboka ko umuntu yasama ari mu gihe cy'imihango.
Muri rusange igisubizo ni yego, birashoboka ko wasama kandi uri mu mihango bitewe n'ukwezi kwawe. Ubusanzwe icyo twita imihango ni iminsi 7 ibanziriza ukwezi k'umugore, ubwo ni ukwezi kw'imihango. Ku bakobwa bagira ukwezi kw'iminsi 28 ntibasamira mu mihango, ariko ku bakobwa bagira ukwezi k'umugore kugufi bo birashoboka ko basama. Gusama mu gihe cy'imihango kandi birashoboka no ku bantu bafite ukwezi k'umugore guhindagurika, bityo ibyo mukora mubikorana ubwitonzi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.